witness the fusion of tradition and modernity as TTAABC presents Dipper Idol Season 1. Jatuh dalam sogo, the Master Titisnya YouTube channel lah. Kakak yang nero kaham kerun tang mayo nih. Nero emne malah itu balokha. An bagai tini tesha ketalke nero wai malanian bagai nero kerun bagai ma pajau kah. Nero wukul orang ni mangpli orang nugai wan sogo main off hana tini buru sok macam ni. Sok macam tak kaham jangan sok baca. Nero nugai main ukul logo. Belani building night talk, dog night talk. Nero wan sogo mau bawa sok macam ni. Mate khusus jaga ya. Amo khumulung ne naroi tongthai oron chini tripra joni khorok broi contestant oro tongoi tongbor night hall khaika borok rehearsal rok khaika ro phai horror phai tong phai ta rehearsal to kumunja khaika na phiaba oro borok tongnai jaga mankha hingga sing turu khe o je khorok bri je contestant tongo oro je tongoi tongnai rok borok sing thaika thani kokla ham chalainai kaham ham sanglainai borong preparation rok bahai tai borong ni tini final lo tuh bahaya baru nih wansung mah baru nih feelings rok reaction rok malah ini. Naik tuh nih rok, dah Master Titis channel lo. Oke, pulau nih langsung go, channel lo. Dah Master Titis channel lo. Tini nunggu pulau, nanti sekarang kebang mah. Round rok pai tangka, siapa? Siapa malah nunggu kok langsungnya bagai. Anggur siapa lihat borok bah. YouTuber tuh lo siapa sih ketemu kemana tuh kan video sini tuh kan bagai. Zorama yang ini nunggu ya kok langsung seleman ya. Amang ini tadi nakar muka no. Siapa seng finally juara kaman kah? Finally dinfang kan nanti ni. Tapi nanti ni finally nomor juara aman kah? Ini bah pokoknya. Angkat pulang nono langsung gute isya. Ani channel lo. Kai. Terus kok senang pasti kalau sini, ini bah. Angkat pulang nang ni tadi senang musuh macam apa sih? Audition round tiga. Tabu grand final ini round juara nang sok baca. Bahaya matong bah. Bahaya feel kayak dong, tak mungkin berkawan. Feel to, tam sebenarnya am sih ke tong sokzak tam hingga angje audition proses wan semua ni je ang orang dah jadi dia, apa nanti ni wan semua pemain ni, apa se tabuk aro ni sini tabuk se osek final juara sok pemain ni, mana wan semua me tas sih ke tong thoka. Ibang hai deh matong. Ibang hai matong, nah, toh, omo toh, pagar kak, tabuk teh sekarang mau tuh makan cemia horogole. Amah aku nih marah dan kok itu pride long nanti bah. Itu ya. Emne accepted nah dah. Narbatnya tuh tong. Bisa. Tong. Nah, toh. Enggak itu senang musuh makasih. Oh semi final teh ya tabuk di sini nih grand final ini dino toh kesan mater tuh nih hal mutamati kojin mangkah di bah. Oke, sama terus kan, kemen thani am tini rasa mungkin nanti nung kemen thani kuno tips rok, ba sereng rok, man rotong, ba nama rotong kemen thani am herok. Nama kiri, folk nih bagai kisah perenai orang sar tonggo, bo perenai sama nang hai penjualan malia sak hamya kalai tanggai, fungni simi kali kan kebawi, ekdom para bane bahasa ini apa herok hospital lo kalai kah, sereng malia iku mau herong neta. Tahu sustu dah. Tahu kita iku mudah rak durap ta. Rak durap sih na. Kok kiri tangan mana deh? Itu masak kenapa kaham kena? Bisa sakit, kaham kisahnya kok. Dah kok kena. Waras nenginya deh, hantai nih ada. Nah hangkang waras fire fire. Dah. Engkai neng khoroksan sini Sibajula district nih, tabu final kanai. Engkai kebang mak contestant tongmani sini roh ada 57 nih motor contestant tongmani. Engkai 57 nih bising neng khoroksa. Kemis ni kepal bela ni kam, hedi bah. Bahaya matong nangamun bagai. Asok kebang mau borong nang kalau kibi woi. Kelas nongoro kalarawan nu payuka. Tiba kebang mau borong malai uka. Semi final malai uka. Heda, tak final nang tinu perform final itu. Balikin khatung utai ko. Mane asok kebang man bising tini ang khoroksa si bahijo district asok kotor ma district misi khoroksa tini ang ke bah. Balikin tong thok utai ko. Jara final finally aba jara chokrai torong nai rok. Borong bagai lingin misi tam tong nai. Tam sanai ko bono mane khat thenya ko keri seng mane tep sereng mungse mano sereng nani jora mano ta mo haita khata thedi bis kang tebo mane kaham ki sereng gai tebo kebang ma mane phaini mo hai ab aro rogo seng participate khlai mano ta Mana sering sekereng gue hedi bah. Mana khatin ko ya. Hanya bisi rogo ba next the program hai competition nai ba kubun platform nogo the program nai apro seng tebo kaham ki preparation na bisi tebo kaham ki rasana ni bagai ceng tak kenal nai hedi bah. Ngetek senang musuh muka hasil neng tamu khai dong abu kisah.
sinang musung ba ang nung itu agi omai rok kun mas mas leo ko ba ang personal baby nuri sini ko kam ke ba isa ni nokruk ba ni ma babu family background ba ni educational qualification dok ba nang tam rok khaitung abu kisung sai dekhan mano ang to tabuk mane poring tong ko nani ang mane pai kamu ani biye pai kamu to back subject tongman bagai ang complete themaya ko Mungkin ko hani para keto chandran para yang bisa ngos area ke ani family wotongo ang ani mate ani manai baba ke keri khata ngata nin mana ni mata nang edi ba prota norong family ng samnai ko sulang ge sabok mana family no chalo iko ma bai manai ta sini kisa rabat bagan dok sa tongo abo ba ni ko soli tong jaw ta it means income ni sursu rabar sini khetor ro tong nor nem keto ekani tong ekone tong na khortam chadra bungo koso ke sang yapon mudah-mudahan 6-7 mas desa iman edi ba ko kere bana na kere ni education ba ni degree complete keme pore nang ba o ti prajero nang incase di apply thak to ni bagai lamate ukhir ta thane edi ba lama flow tak thane heda ngai tek sana musung ka hachi tabo nongro contest to final grand final to 7 jona contestant tong heda o 7 jona bising nang khoroksa te 6 jona tong 6 jona ni bising ga nang 7 jona ni sobse mane crack contender ba nung bai compete ke tong matok bo singara nang matong joto se kereng mang sam nu sa sinai mane jotan se kereng mang kun pan sana ni kun kok se keri kan ya se to nang rank 1 samner nam musung kisa ni pore sam nu sa sinai bang sana musung liya se ke mane jotan se homan jotan kereng mang jotun kereng mang na ba belai ka hamkok chabo to nge tek sa sana musung ke ni I mean live rok le nang bumti rok ni mang su da tam rok nang musung ba nang tam rok khane rok ba mane nang porasuna pai man pore ba ni or samung ni contest rok pai man yagula nang tam rok na ni mang su da ang to musung makai koroksa teacher na musung teacher nang musung na sai mi ta bahai bong na acha nang tek sa sana musung ke mahai in case nang ti prajol lo ke plain ka price money man ka kudi uman ka kudi to salong na heda ke ba price money nang nang tam khane rok ni mang su bumti samur ko nang thapana ni mang su ang price money to mun ang mani thang ka hinki to ang to tan mano ya phari ba nei tang ke bubalai ke cost ke suno te juli tong mani ba bono no ya phari ba ni ma su ta 어머는 바데 기세미세 제 동만이 럭너 니 싱깅 프로바로 samung 프로 nang abo thapnai rok nebu mang abuli abu mat karon domar classical lo saregama nor sungda dan sungda dan ang kun pan sirung sungda ya nah inborn quality se da sawi tong ka ro satru samung serung kha hai classical rok no nana ni nang masu hedi ba wan su ko tong omo to hamkok sing te ka sangna mu ka chi tabu nang in kestri idol ngi thang ta ba kaplain kha omo che kusuk beran je amti challenge like indian idol Tapi saregama para kola nang khana rok ni khawa wan suma rok to wan su ko je tong go sai mi ta bahai no mana chance man hangke thanai chance mang ge thanai ba kon ke pai play hambai men ko ke tini jora belai kom karon te ada gonta ba gonta ka sangane nong ne competition changai changai ba grand final changai changai amagi nang batina so kok salia au de sir ul rogo je prosung jora man tinai apro te sarai tinai inke jodi nang kaplain thaka to kokon kuri ka apu to man ma sarai tinai hedi ba an bagi no pacha ko mun kok sana mun sungo nono best wishes namu sungo khaka ham di baitai all the best kam ki pamam khaji tai kaplain di sini ang nono wishes khanyam sungta tabun bagai asung all the best okay